Ajabu TV Show Rwanda. Nkuko mubizi kuri tariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu twari twasohoye itangazo rivuga ko tugiye gukura ingabo zacu mu karere ka Walikale Centre kugira ngo dukomeze twerekane bwa bushake bwacu dusanganywe duhora twerekana bwo gushakira umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bw'iki gihugu cyacu cya Kongo binyuze mu nzira y'ibiganiro by'amahoro. Twarabisohoye kandi twatangiye kubikora yuko ku munsi ukurikira 23 aribwo umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo General Ekenge nawe yabyemeje anadushimira avuga ko imvugo yacu yabaye ingiro. Ariko rero cyaje guhinduka kubera iki? Kubera tena FARDC na wazalendo bongeye bakadutera, bongeye bakaza bakica abaturage, bongeye bakaza bagatera umutekano muke muri Walikale Centre, kandi twarasize twishinganishije umuryango mpuzamahanga, dushinganishije abayobozi bose baho ngaho, abayobozi ba leta bari bahasanzwe. Twasanzeho tuti nihagira igihungabana umutekano w'abaturage nuhungabana cyangwa leta ikongera kadutera ibi bintu mu gika cya kane, niho twavuze tuti iki cyemezo kirahita kihagarara. Bwana Barinda, uravuga ko iki cyemezo kizahita gihagarara. Leta yateye abaturage cyangwa yateye M23 mwari muri? Mu gihe twadutangiye ingabo za mbere nyine twazikuyemo, ariko nyine tukimuka uzi kwimura ingabo ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Mu gihe turi kwimuka tujya mu bindi birindiro, baje gutera abanyuma bari basigaye batwara mbese bakuramo ibintu bya nyuma byari muri ibyo birindiro byacu bya Walikale Centre. Mwarashweho n'ingabo za leta zari ziri muri uyu mujyi wa Walikale, cyangwa mwari nazo nta zari zihari, zari zawuvuye mu bundi mwari mwumvikanya ko muwusigiraho cyangwa mwagombaga kuvamo ingabo za leta zikawusubiramo? Oya, uwo mujyi wa Walikale wagomba gucungwa n'abaturage bo bonyine, ntabwo zo zari zarahunze. Urabizi ko twazirukanyemo kugira ngo turokore abaturage bari kwicwa, ndetse no hari n'abandi benshi twabonye bamereye nabi bari kwicuruza nk'uko basanzwe babikora, bavangura abantu. Zari zavuyemo rero, ariko zabonye kariya gahenge dutanze kacu twenyine ku ruhande rwacu, tuvuga tuzi noneho tuve muri ibi birindiro tujye mu bindi dukurikiza icyemezo nyine kiri muri iyo tangazo twatanze, kandi bihuye n'ubusabe bw'abakuru b'ibihugu b'akarere n'aba SADC n'aba East African Community. Urumva rero ibyo twarabikoze, ariko uko basanzwe mbese bisanzwe ari umuco basanzwe bafite, ntabwo bubahiriza ibyo bavuga. Ubwo rero baje yuko baza kwiba, n'ubundi abaturage baje kwiba basanga ingabo zacu zigihari bazirasa. Habaye kurwana rero? Tugomba kwirwanaho, nta kundi tugomba kwirwanaho, tukarwana no ku baturage. Niko byagenze rero. Muri iyo mirwano yabaye byongeye gusubira inyuma, yuko mubizi neza, ubundi twagomba kujya mu biganiro i Rwanda ku itariki 18. Yego, ariko ku busabe bwa Kongo bunyuze mu bihugu by'amahanga bariya bagashaka buhake, cyane cyane mu Bubiligi, badufatira ibihano, bafatira abantu bacu ibihano, harimo na bamwe twagomba kohereza muri zo ntumwa zo mu biganiro by'amahoro. Ni bande bagombaga kujya i Rwanda ku itariki 18 bafatiwe ibihano? Barimo hari muri secrétaire exécutif bambone nka barimo ba Desire Rukomera, abo bose bari bafatiwe ibihano. Ndetse nabo muzi neza ko dufite abantu 26 bakatiwe urwo gupfa na leta ya Kongo. Urumva rero ibi byaje byiyongera kuri ibyo byose, turavuga tuti aba bantu keretse nabo bagaragaje ubushake cyakuka
bw'uko bo nabo bemeye kujya mu biganiro. Niba nkumvise neza tutarajya kuri iki kibiganiro wenda turagisubiraho, nagira ngo numve ku kijyanye n'iyi mirwano yabaye ubwo ingabo zegeranyaga ibikoresho byazo ngo zive muri Walikale nk'uko mwari mwabyemereye abakuru b'ibihugu batandukanye, ndetse na leta ya Kongo yabibashimiye biciye mu muvugizi w'igisirikare, ndetse nawe agatanga amabwiriza ku gisirikare ndetse n'abazarendo ko batongera kubagabaho ibitero. Ubwo habaga iyo mirwano mwongeye mwisubiza Walikale cyangwa ntabwo leta yaboroheye kuyisubiramo? Bariya se bariho aho ubushake bwacu butuma ibintu byose bigenda neza. Ubushake duhorana bwo kunyuza, bwo gukemura ibibazo tubinyuje mu biganiro. Aho bariya se nta control bafite ku ngabo zabo, nta control bafite kuri wazarendo, nta coordination n'imwe bafite. Mbese navuga ko ari Imana ibarinda hari, sinzi. Natwe mu bushake bwacu tukavuga tuti nta mirwano dushaka, nta ntambara dushaka, turashaka amahoro. Niba nkumva neza, igihe iyo mirwano yabaga bateye izi ngabo zanyu mwakomeje kugenda murahunga musiga Walikale, cyangwa se kuko mutashakaga kurwana? Twebwe Walikale twayigaruriye umutekano, hari umutekano. Bivuga rero ko Walikale mwongeye murayifata? Nakubwira ko twatangiye kuyivamo ariko tutarayivamo yose. Twatangiye kuyivamo tutarayivamo yose, baje kudutera. Rero urumva ibintu byose bisubiye inyuma. Bivuga ngo mwebwe na leta n'ingabo za leta na wazarendo muri kumwe muri uyu mujyi wa Walikale, mufite igice kimwe nabo bakagira ubundi? Ibyo ni n'amabanga ya gisirikare. Ahari muvuganye na Colonel Ngoma yabaha bisobanuro bindi birenze ibyo. Ariko twe turavuga muri politiki tuzi neza ko ikibazo gisubiye inyuma. Ikibazo gisubiye inyuma nyuma yaho uyu mujyi koko habayeho kurwana. Waruvuze ngo leta ntabwo leta ya Kongo ntikontorora ingabo zayo ndetse na wazarendo. Urashaka kuvuga ko leta ifite ubushake bw'uko imirwano ihagarara ariko ingabo na wazarendo bakaba batabishaka, ariyo mpamvu babateye? Umuvugizi wabo yarabivuze, umuvugizi wa leta yarabivuze, nuko nyine byananiranye kubishyira mu bikorwa. Rero ni mwebwe iyo murebye mubona ari ubutegetsi bwanze kubishyira mu bikorwa, cyangwa ni ingabo zitakibasha gukontororwa na leta yazo? Ni ibintu byinshi kiriya gihugu. Iyo bavuze imiyoborere mibi ibifite ingingo nyinshi, igendera mu ngingo nyinshi. Ariko niba umuvugizi w'ikirenga ku rwego rwa generali avuze biriya byarangiza adashize n'amasaha 24 ibintu bigahinduka, kumva se navuga ngo iki se? Babirenga mu kuvuga ni imiyoborere mibi ku nzego zose. Ariko icyo dusanzwe tuzi nuko ririya huriro leta yubatse, ririya huriro rya gisirikare leta yubatse, nta coordination rigira, nta control rigira. N'ubu twagiye gusura, sinzi niba twagiye gusura inuza joint, mbese aho bahuriraga bari gupanga ibitero hano muri Goma. Bari bafite ahantu bahuriraga, buri muntu wese afite ameza ye na ofisi ze, ari za FDLR, ari ofisi za bacancuro, ari ofisi za MONUSCO, ari ofisi za FARDC, za wazarendo, bose. Urumva rero ibyo bintu byabo ni mbese ntabwo ushobora kubyumva, nta coordination byagiraga. Hari icyo wari uvuze uti mu biganiro twagombaga kujyamo i Rwanda ku itariki 18 z'uku kwezi kwa gatatu, byarahagaze nyuma yaho umuryango w'Uburayi ufashe ibihano kuri bamwe mu bagombaga kwitabira, ngira ngo barimo na Colonel Nzenze ushinzwe iperereza n'abandi batandukanye, ndetse hakaba na liste y'abantu bagera kuri 28 nk'uko bivuga bakatiwe igihano cy'urupfu, ndetse hakaza Perezida Bisimwa ndetse n'umuyobozi wa FC Nanga, ndetse bo banashyiriweho igiciro cy'amafaranga kugira ngo uzababona azishyurwe na leta ya Kongo. Ibi byose niyo mpamvu imwe yonyine yatumye mutitabira ibi biganiro, cyangwa nk'uko umuhuza Lorenza bivuga ko yatunguwe no kuba mutaritabiriye na leta ikabishobora kuzabarega wenga kwanga kwitaba, mwe mubifata mute? Nuko rero uvuze Colonel Nzenze twabonye wamusimbura,
ariyo Colonel Padiri nabo basanzwe babikorana kuko ibyo ngibyo n'abandi twari twabonye ababasimbura abo twakohereza muri ubwo butumire bw'ibiganiro ariko ibyo bihano byafashwe n'umuryango w'abanyaburaya byabaye nk'agashinyaguro kongera kuri ibyo ngibyo bavuze byo gucibwa urubanza rw'urupfu no gucibwa urubanza rw'urupfu urumva rero byaje nk'agashinyaguro niyo mpamvu twavuze tuti noneho tubihagarike byose kugeza igihe leta izagaragaza ubushake ibiganiro. Mu itangazo ryanyu ribanza mwari mwasabye leta ko nayo iza gutanga itangazo rigaragaza ko ifite ubushake cyangwa iri bugaragaze ko yahisemo kujya mu biganiro, ariko ntabwo twigeze tubona iryo tangazo. Babandikiye mu buryo bwanyu bw'ibanga cyangwa nta byakozwe? Ibyo umuhuza nyine, umuhuza agomba guhuza impande zombi, agomba gukora akazi gakomeye, yavugana na leta akavugana natwe, ariko twaramubwiye tuti leta nibanze igaragaze ibimenyetso ndakuka ko nayo ifite ubushake bwa politiki bwo kuganira. Rero ntibyatinze, bibaye nk'ibi ngibi byabaye kare. Umunsi ukurikira tubone umuryango w'uburaya usohoye urwo rutonde rw'abantu bafatiye ibihano, kandi tuzi neza ko abaminisitiri ba Kongo bamazeyo igihe bari mu kubirukankamo, hajyana amavarisi y'amadolari yo kubagura kugira ngo ibyo bihano bifatwe. Ibiganiro bya Rwanda kuri mwebwe rero mubifata nk'aho nta bihari kugeza ubu? Keretse bagaragaje ubushake. Oya, twebwe kugeza ubu turakemera ko ariyo nzira iboneye yo gukemura kino kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Umuhuza sinzi niba yigeze abamenyesha nk'uwari wabatumiye, ku uyu munsi hagaragaye itangazo rivuga ko avuye mu biganiro nyuma y'aho abatumyeho ntimuze, kandi nyuma y'aho anatanze itangazo cyangwa se imvugo ye yumvikanye agaragaza ko yababajwe n'uko leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda bagiye i Qatar batamubwiye muri Doha, kandi ari we wari uri mu nzira yo gukora ibi biganiro cyangwa kubahuza. Kuko nari nkubwiye tumuhuza ko afite akazi kenshi ko guhuza izo mpande zombi, gutegura ibiganiro mu ibanga rikomeye, ariko byose bakika n'ibyo bindi biracyari mu ibanga nubwo byasohotse mu bantu, ariko twe ntabwo aratwandikira ngo tubone urwandiko rwe rwo kuvuga ko asezeye. Ese ibi biganiro birimo guhuza SADC na East Africa ndetse n'abahuza bashyizweho bavuga ko muzajya mu biganiro, mwebwe hari icyo babamenyesha cyangwa namwe mubyumva mu makuru nk'abandi? Ibyo bikorwa n'imiryango, n'iyo miryango nk'uko bivuze bikorwa n'iyo miryango, hari igihe babitumenyesha binyuze mu buryo bwinshi bwa diplomasi, bakabitumenyesha. Hari ibyo twemera, urabizi neza ko hari ibyo twigeze kwemera tugasubira n'inyuma tukaba mu duce twinshi twafashe, ariko biganisha kuri cya kindi nakubwiraga, ari ukwerekana ubushake bwacu kugira ngo tubone igisubizo kiboneye kuri aka kababaro abaturage bafite muri iyi myaka 30 ishize. Tukaba dufite impunzi, imiryango yacu yose yaheze mu mahanga kubera icyo kibazo, kubera interahamwe na za FDLR zafashe akarere kabo, zahawe kuva ziva mu Rwanda aho zakoze jenoside zikaza mu burasirazuba bwa Kongo aho zahawe rugari. Dusoza kuri iyi ngingo, bivuze rero ko icyemezo mwari mwafashe cyo gusubira inyuma muva Warekare kivuyeho nk'uko mwari mwabivuze mu ngingo yanyu ya 4? Niko bimeze. Hanyuma ntago ndi busoze ntabajije ku kijyanye M23 ndetse AFC yivanze na Twirwaneho. Uyu munsi hari ingabo zanyu zagiye gutera ingabo mu bitugu za Twirwaneho mu Minembwe, ku buryo abaturage baho nabo bashobora kwizera ko guterwa n'ingabo za leta na Wazalendo n'abandi benshi bakabica nk'uko byari bisanzwe bishobora guhagarara. Abakongomani bose barengana turabatabara,
turabatabara kandi muzi ko mu minsi ishize za ndege zose amasukoyi amadrone hose niho hari harabaye target niho mbese zari zimaze iminsi zijya kurasa abaturage. Niba nkumvise bivuze ko mwabihagaritse cyangwa ntimuragerayo? bariya ubundi turakorana turatabara abakongomani, niba twaraje gutabara Goma tugatabara Bukavu tugatabara Nyangezi, Kaziba ni hafi ya Minembwe, urumva ni ngombwa ko tujya kubatabara. Mwarabatabaye? Ntabwo nkumvise warumbwiye? Ntabwo turimo kubatabara. Yego, ngira ngo sinzi warugiye kure ya telefone yawe uti murabatabara. Nanone turimo nsoza iki kiganiro kugira ngo tukure kusubire mu kandi kazi. Uvira abaturage bavuga ko mutigeze mwigeramo ariko muyikikije. Mubanye mute n'ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice bya Uvira? Ingabo z'u Burundi uziko ziri muri rya huriro. Ijwi ryawe ryagiye turimo turakumva buhoro. Muranyumva? Yego urakoze kugaruka. Okay. Ndavuga nti ingabo z'u Burundi muzi ko zifatanyije na leta. Rero turahanganye ku rugamba. Uvira ni umujyi uri ku mupaka, umeze nka Goma na Gisenyi, umeze nka Bukavu na Rusizi hariya Kamembe. Buvira na Bujumbura nabyo birateganye hariya. Rero uko mubizi twe ntabwo dukunda kurwanira mu mijyi, ntabwo dukunda kurwanira mu mijyi. Tubonye izindi nzira zazana amahoro zikagarura amahoro muri Uvira nizo twatoranya. Kugeza ubu ariko mu misozi hatari mu mujyi wa Uvira, mukikije umujyi wa Uvira, M23 imirarwana n'ingabo za leta y'u Burundi ndetse na FARDC nabo bafatanya. Nakubwiye ko tuhanganye. Hanyuma hari amakuru yakomeje kumvikana, bamwe muri bo bakanabitubaza mu biganiro byacu bitambuka bati muzabaze mutuha amakuru yuzuye. Biravuga ko mu biganiro ku cyemezo mwari mwafashe cyo kuva Walikale harimo barimo kuvuga ngo isaha iyo ari yose mushobora kuva no muri Goma na Bukavu, ngo mu cyemezo gishobora kuba cyarafashwe mu kuva muri iyo migi n'ibyo birimo. Hari amakuru yabyo ko byabagezeho ko ntabwo mugomba kuva mu mujyi. Semuhanuka ntabwo yaza muri Kongo ngo yabaga mu Rwanda, mutubwire wo muri Kongo. Ibyo ni ibinyoma n'ibihuha ntabiriho. Abaturage baratekanye Goma, baratekanye Bukavu, n'indi migi yose izikikije turahari kandi ntitwenda kwapfa. Hanyuma Bukavu ejo Bukavu humvikanye mu mugoroba ko hashobora kuba hari itsinda ry'abantu barimo kwamagana M23 bavuga ko hari ibikorwa bidakwiye birimo ubujura n'ibindi mu bakorera. Iryo tsinda ryari tsinda bwoko ki? Ikibazo cyarangiye gite cyangwa byagenze bite? Bariya ni babazarendo nyine, ni babazarendo baba bakoreshwa na leta aho iri. Bakomeza kuvugana nayo ariko byararangiye byarakemutse. Kandi icyo nababwira ni uko guverineri umuyobozi w'intara ya Sud Kivu n'abamwungirije mbese bose bari mu mafunzo, barangije uyu munsi, ejo barataha basubira Bukavu bafatanye n'abandi bose kugira ngo abaturage babone ibisubizo ku bibazo byabo bafite. Yego, ngira ngo hari turimo dusoza, ndimo ndibaza ingabo za SADC ziri imubambiro ndetse no mu mujyi hafi y'ikibuga Igoma zo mubanye mute? Ingabo za SADC zirahari, bakeka namwe mwarasuye ikibuga cy'indege. Hari ibirindiro bitatu, zifite ibirindiro bitatu mu kibuga cy'indege, hakabamo ikirindiro kimwe cy'Abatanzania n'ikindi kirindiro cy'aba Malawi ndetse noneho na MONUSCO. Abo bose bari mu kibuga cy'indege. South Africa ntayihari. Abandi ba SADC bakaba imubambiro, rero muzi neza ko SADC yakoze inama ndakeka ari mu cyumweru gishize, aho yafashe icyemezo cyo guhagarika, cyo gusoza iriya misiyoni yabo, mbese uburiya butumwa bwabo muri Congo, aribwo Sami RDC, Sami DRC.
ko yabuhagaritse buriya bagiye gutaha. Muzi neza ko abaguye ku rugamba bo baratashye, bagiye gushingurwa iwabo. Inkomere ndetse n'abadamu bari batwite bose baratashye, twarabaherekeje. Ubu ingabo zihagaze nizo zigiye gutaha. Gutaha abantu bose baribaza niba muri bo bareke bagataha nk'ingabo zatsinzwe bagataha, cyangwa niba muri bufungura inzira bagasohokana n'intwaro zabo bakazisubirana mu bihugu byabo. Umva, nzi neza ko bageze aho bari bamanitse ibendera ry'umweru. Iyo umuntu amanitse ibendera ry'umweru, igitambara cy'umweru, ubwo aba yarayamanitse nyine, ni igisobanuro cyo gutsindwa. aba ari ingabo yatsinzwe. Natsindwa muramureka atahane n'intwaro ze, cyangwa arataha nk'ingabo isanzwe yatsinzwe? Ibyo byose bica mu biganiro, turimo turaganira nabo kugira ngo turebe uburyo bwiza buboneye babwira ngo batahe mu mahoro mu gihugu cyabo, bajya kubaka igihugu cyabo. Urakoze cyane. Ku kijyanye n'abasirikare ba leta batsinzwe ariko bafungiye cyangwa se bacumbikiwe mu kigo cya MONUSCO, bo gusohoka kwabo basubira mu bice bitandukanye, amakuru atandukanye avuga ko harimo abatangiye kugenda. Hari ibiganiro mufitanye na leta ya Kongo ku buryo bafite uburyo bwo gutaha nabo? Oya, abo bantu koko dufite amakuru ko hari abo MONUSCO igire kure bakajya hanze, ariko turabyamagana cyane. Duheretse gukorana inama na MONUSCO twamagana ibyo bintu yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye. Abo bantu bikura nibo bakomeza guteza umutekano muke mu baturage hano Goma na za Bukavu. Mwumvise ibintu byabaye mu bitaro bya hano i Goma, ibitaro bibiri, Isebeka Ndosho na Hill Africa ya Keshero, aho abasirikare bajya kwihisha mu bitaro manywa, bakaba abarwayi cyangwa abacunga abarwayi nijoro, bakajya kureba ubuhisho bw'imbunda zabo bakazikuramo, bakajya kwica abaturage no kwiba ibyabo. Ibyo bintu rero twarabimenye, twarabihagaritse, yuko abo bantu bari barafashe abaganga n'abaforomokazi n'abaforomo, barabagize ingwate zabo ngo be kuvuga amabanga y'ibyo bintu. Ariko ubutasi bwacu bwarakoze, turabimenya, twagiye kubohora ibitaro bya Goma. Abasirikare batsinzwe ndetse na polisi bagaragaye mu mashusho atandukanye berekera mu kigo cy'imyitozo, muvuga ko ari iby'igihe gito. Hari abatangiye gusubira mu kazi no gusura imiryango yabo, cyangwa bose muracyabafite irumangabo? Twebwe baraza ku bushake, bari Goma bakaza ku kibuga cy'amahoro cya Goma, muri stade, ku kibuga cy'umupira. Abari Bukavu baza mu mato bakizana ku bushake, bahagera tukaburiza mu modoka bakagira Rumangabo. Irumangabo niho haba ijonjora. Ninde ushoboye iki? Ntabwo ni ku bushake. Ninde wifuza iki ugishoboye bakakimuha? Ninde wifuza iki wifuza gutaha bakamucyura? Ninde ufite imyaka itagishoboye icyo yifuza bakamukorora ikimugeneye? Hanyuma ariko ushaka kubayoboka no gukorana namwe, hari abafite uburyo bemererwa, abashoje bagasura imiryango yabo bakaza kugaruka ku kazi? Ayo ni amategeko ya gisirikare. Iyo warangije amahugurwa ubugengwa n'igisirikare, nibo bakugenera nyine, ushobora gusaba ikibari, ibyo bibaho, ugasura umuryango wawe, cyangwa bakakugenera igihe ushobora kugusura. Ibyo byose biba byagiye mu wundi mwuga ufite ubuvugizi bwawo. Iyo wowe murebye ibi byose birimo kubera icyarimwe, mufite ibyiringiro by'uko amahoro ashobora kugaruka muri iki gice, bene wanyu bagataha mu myaka ya vuba, cyangwa mubona ari ibintu bifite igihe kirekire? Reka none se hano ntibasuye Goma se? Twabona ngese n'abandi bose turabatumira baze, ikaze baze barebe amahoro atemba ahangaha, barebe umutekano, duha abantu bose tutavangura, batembere umujyi, batembere bajye mu byaro, bajye gusura amafamu yabo bayafite. Nuko hari amahoro, ni ibintu biri kugenda neza, biri kugenda mbese ku kigero gishimishije. Bafite ubwoba ko bashobora kuhagera bagasanga impamvu za politiki zabasabye gusubira inyuma?
reka ibyo nabiguhaganiye ariko nabiguhaganiye tukigera na Masisi centre hari wambajije icyo kibazo ari kuri BBC urumva namwe twageze muri gakondo yacu nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kutubwira ngo tuhave se turahava tujye hiye uwo muntu yatweretse aho tujya ahubwo hatari mu buhungiro ariko ubuhungiro turabuhaza. Ajabu TV show Rwanda.